ngap den sabai pi ke parlok di bisna ban pe ya ke video ha ke channel plus shai ukalen Mbappe bakat no sengoleran hadin bak klub PSG bat karifran kam shom la burom yo Lionel Messi ha kine ki art li ki snam Lionel Messi bat ukalen Mbappe kila long shi parlok men ba ki dang yelekai naka klub PSG ha ki art li ki ayom kata ha ka ayom yelekai arjar arpuai arjar arpuar bat arjar arpuar arjar arpulai Lionel Messi bat ukalen Mbappe harkat unema jar kili okur hadu lightly ki trophy hak por bakidang yalikai na klub PSG hakine ki artli ki ayom kata artli ya kaliki won bat kawai ya kofa de France Lionel Messi haubnai Julai jong snem arja arpulai lamino na klub PSG bat ulalai yaso shak klub David Beckham ka Inter Miami kabayalekai hamajolik sokar bat hakane ka Samuel Lionel Messi kum kapten ulala bani alam ya klub Inter Miami banyo kura kasin ka bringkong ya ka trofi kata hakali kop bat hangne Lionel Messi le pediang ya keburom na klub Inter Miami hadin bo la bani alam ya klub banyo kur ya ka trofi hakasin ka bringkong kumta hadin bo Lionel Messi ulamino na klub PSG bat menta ulaya lekai na klub Inter Miami ka badai ka klub David Beckham na kaleng ukalen Mbappe hakane ka tayo ka bung sidap pen pau shai ling bakilat patai kubor hakabo luong katno usobnut banduno yo Lionel Messi bat kamtam yakipor kebu yelekai harkat Lionel Messi bat menta sasin nakaleng ukelen Mbappe ulpen pau ka jing seuleran ha kebu Messi shom layo ya kaburom ya ka ei kebu lale afran bat kumju ha ka klub PSG bat habakren deng bakilat patai kubor ha kane ka tayo nakaleng ukelen Mbappe ulong bo Messi ulo pedang lut ya kaburom ha kaleng saudong jong ka pertai handrai shom layo ya kaburom ya ka ei kebu lale afran bat kumju ha ka klub PSG kane kalong ka jingleran penpau ukelen Mbappe habakren lingba ha ka ESPN te parlok tang kiri ki kubor ngangai bi pila sengutu ngin second du hak wei pat ka video kublai shibun